Ćao svima, nalazimo se ispred KB-a gde će se održati mini rock festival pod nazivom Intenzivni rock, a sada ćemo ući unutra da vidimo šta se dešava. Ćao, kako si? Da li si prvi put u Požarevcu? Da, naravno. Hvala, dobro sam. Prvi put smo u Požarevcu. Inače, ja sam Aleksandar iz benda Mrcine i došli smo ovde na festival da podržimo akciju Ne drogama. To je toliko za sada. Vidjet ćemo kako će dalje biti. Očekujemo lep poziv publike da dođe da podrže tu akciju, da odslušaju 3 dobra benda, sve na poziv naše prijateljice Dandi, koja nas je zvala. Mi smo došli, eto, sad ćemo vidjeti kako će biti. Ćao, sa mnom je Marija iz benda Mrcine. Dakle, Marija, kako si? Super. Da li si spremna za večeras? Da. Da li si prvi put sa nama ovde u Požarevcu i ako jesi, što očekuješ od publike? Pa prvi put sad mi očekujem da bude pun klub. To bi bilo lepo i vidjet ćemo već. Da li ste u skorije vreme izdali neki album, da li planirate, šta da očekuje publika? Pa mi imamo 2 izdanja iza nas, znači 2 CD-a, jedan je izašao 2010. Jedan je 2013. izašao. Jedan je sam izdat, a drugi je izdala hrvatska izdavačka kuća Slušaj najglasnije i oni mogu se na Bandcampu naći jedan i drugi da se skinu, da se slušaju, znači kompletno, jedan i drugi album. Poslednji koji smo izdali, ja mislim da je to bilo pre 1.5 godina, Shelter Music. Sad je 3. album u planu i ne znam otkud ime Mrcine, stvarno. Kao i sve kod nas u kafani, ono. Jednostavno sedeli smo, pričali i ono ko ajde nazovemo bend i tako se nazvao, mislim. To su nazvali moji drugari koji su osnovali bend i to je tako ostalo. Kako vam se čini naš grad? Pa, slušaj, jako malo vremena smo imali da prošetamo po njemu, da gledamo. Ok su ljudi za sada, atmosfera je super, prijateljski sve. Znači nema razloga da ne bude kako treba. Da li si imala prilike da obiđeš naš grad i kako ti se čini? Pa imala sam nekih sat vremena otprilike i sviđa mi se. Malo mesto, ali i to što je malo je lepo organizovano i lep je centar grada. A kakav ste nam repertoar večera spremili? Pa vrlo raznoliko. Kao i mi što smo, ima i laganih i blues pesama i rock'n'roll. Uglavnom nek dođe ljudi da čuju kako to izgleda uživo. Mi smo najbolji uživo. Ovako ću ja pričati i ljudi će misliti da se ja zezam ili nešto, ali nije. Dobri smo. Please let me start again. I wanna face that it's fair this time. I wanna feel that it's come.
Odakle je naziv za vaš bend? Sempre Peligroso, to često dobijamo to pitanje. Sempre Peligroso je nastalo kao derivat iz hip-hopa koji mi imamo zapravo u istoriji. To je pesma od benda Cypress Hill, je li tako? Da. A mi slušamo i hip-hop i metal, ali ne slušamo XU rock, nekako to vam baš ne ide u prilog. Ali Sempre Peligroso, znaš što to znači u prevodu? Uvek opasno. Šta ste nam spremili večeras od repertoara? Pa mi smo pored intenzivnog roka spremili mnogo intenzivan metal, takođe, koji je u kombinaciji sa rokom. Tako da vidjet ćemo šta će biti. Mi smo u principu Sempre Peligroso je vrlo, onako, kako da kažem, fleksibilan bend u tom metal i rock svetu, alternativa totalna. Tako da kako se budemo osjetili večeras, tako će biti. A bit će dobro, čini mi se. Dokle ostajete ovde, da li ostajete još neki dan ili... Ne, zapravo ne možemo da ostanemo sutra, pošto ovaj festival traje 2 dana, jeli? Moramo da palimo večeras, imamo dosta obaveza, već smo u studiju i radimo na još jednom albumu. A inače smo izdali album, već sad u februaru, za Nocturne Media, Razor, i svi ga skinite. Ima ga na Deezeru, Amazonu, iTunesu, Facebooku, bit će i na YouTubeu. Razor. A šta očekujete od večerašnje publike? Očekujemo sve najbolje, očekujemo da razumeju rock and roll, da se pojave u što većem broju, ako mogu, ako nisu zauzeti, očekujemo da razumeju poruku koju organizator pokušava da prenese mladim ljudima u ovom gradu. A to je poruka, jelite, slogan ovog festivala večeras koji glasi: reci ne drogama. Dakle, festival intenzivni rock je isključivo u tom sloganu. I takođe u promovisanju zdrave misli, zdravog pravca, to je rock and roll. Tako da, mladi, ugledajte se na stare, nemojte biti u zabludi, niste toliko pametni, držite se stari i znaju šta radi. Zdravo, ja sam okružena ovim nepoznatim ljudima i sada će mi oni kazati ko su, šta su i zašto su ovde. Ja sam Nemanja Veljković i došli smo da podignemo gard porocima i da promovišemo sport mladima i tako dalje. Mi smo iz kickbox kluba Spartan i radimo akcije. Prošle godine smo isto takođe radili akcije. Da li ste išli na neka takmičenja ili da li sada traje još sezona? Pa išli smo na takmičenja na početku sezone, još traje sezona. Da li ste spremni večera za dobar provod i zabavu? Jesmo uvek. A šta trenirate? Pa treniram kickboks u Spartanu. I kako ti ide taj sport? Da li ti se sviđa? Da li imaš možda neke osvojene medalje? Pa ne, počela sam kao skoro da treniram, dopada mi se dosta tamo lepo je, cijela atmosfera u klubu je sjajna, treneri su super, svi su, ne znam, dobri su svi u klubu, nekako lepo je tamo. Šta misliš ti, da li je ovo sport više za muškarce ili za žene? Pa podjednako i za muškarce, za žene. Misliš da dobro utiče na žene i na muškarce, odnosno da se fizički razvijaju? Pa da, uvek. Zavisi sve od devojke kako je ona nastrojena. Kako na tebe utiče ovaj sport? Kako se osjećaš dok ga treniraš? Pa super, uvek sam hiperaktivan, imam snage, ispunjujem i tako.
Sa nama je gospodin Riza, legenda srpskog roka. Dakle, kako ste, gospodine Riza? Odlično, kako se ideš? Odlično sam. Kako se zoveš? Tamara. Tamara? Da. Ja sam Riza. Drago mi je. Da li ste prvi put u Požarevcu? U Požarevcu sam 20. put. Ali nismo nikada svirali ni za vrijeme bivše Jugoslavije kao grupa Elvis G. Kurtović, ni sada kao grupa Elvis G.R. Kurtović. Dakle, kako su vaše očekivanja od naše požarevačke publike? Pa nadam se da ćemo se lijepo provesti. Koristim priliku da kažem da je večeras noć intenzivni rock. To je akcija koja je posvećena reci ne drogama. Što bih savjetovao mlade da mogu da slušaju i da sviraju rock and roll i bilo što da rade u životu, ali da čuvaju svoje zdravlje, jer im ga niko drugi neće se čuvati. Svjedoci smo da je u našoj zemlji bilo dosta talentovanih i velikih umjetnika koji su nažalost stradali zbog droga. Droga je smrt, prema tome droga ili život. Pozdravio bih Raju iz Požarevca i moju prijateljicu Hendi Dandi, koja je inače organizovala ovo večerašnje druženje, i nadam se da će proteći sve u najboljem redu. I zapamtite, Raja, droga je smrt, reci ne drogama. Droga ili život? Mi smo za život. Jer tvoje su jaranice završile u Drini, Sarajevskoj javnoj kući, a ti si se udala za vlasnika kafića. Stvarila si mu čokolima, besobne djece. Kako ste nam repertoar spremili za večeras? Šta da očekujemo? Pa to je sad u zadnje vrijeme standardan repertoar grupe Elvis G.R. Kurtović. To su pjesme Elvisa i pušenja. Ja sam se dogovorio sa doktorom Neletom Karajlićem da mi izvodimo te pjesme od kad je on prestao da aktivno pjeva na pozornicama, pa da bismo ipak obilježili, po meni ipak najveću grupu na Balkanu, zabranjeno pušenje. Onda smo se dogovorili kako da to napravimo, da koncipiramo. Ne znam da li će biti večeras vremena, pošto ima još grupa, da sve to odsviramo, pošto program traje oko 2,5 sata, ali to što budemo svirali, to su pjesme koje vjerovatno znate, pod imenom šoua Sarajevski dernek pojavljuju se te pjesme Elvisa G. Kurtovića i grupe Zabranjeno pušenje. Znači, uglavnom pjesme koje su obilježile Jugoslaviju dok smo bili jedna država, tako da mi je veliki užitak pjevati pjesme koje sam i znao, jer recimo dr. Nele Karajlić je moj prijatelj, ali i idol. Mi smo sarajevski Srbi koji smo izašli još 92. iz Sarajeva i tako, da nas sad ne kukam. Šta mislite o današnjem roku?
Današnji rok u svakom slučaju je dobar izbor za mlade ljude koji žele da sebi naprave neki dobar hobi ili odnosno neko dobro zezanje. Sad, uvijek se pojavljuju dobre nadarne grupe koje mogu da žive od toga i onda je njima lakše im je to bavljenje, znači ugodno spoje s korisnim. A za ostale grupe koje ili neće da prave kompromise ili nemaju sreće ili nemaju protekcija u današnje doba, ostaje im da se bave rock'n'rollom, da sviraju, da uživaju u tom zvuku, da se opuste, ali da uvijek imaju u vidu da imaju neki drugi posao još tu, onda to može biti jako fino, tako da rock'n'roll bude, kako da kažem, jedan ventil gdje se muzičari nalaze, sviraju, druže, a s druge strane da budu tu one stvari koje čine život, znači neki posao koji ide uz to. Mislim, na taj način se može po meni preživjeti. Mada ja nisam imao sreće da sam poput nekih naših kolega koji sviraju, evo vidimo sada i po Amerikama i po Rusijama i po Hrvatskoj i po Sloveniji. Tako da bih ja predložio ovu varijantu, znači uz posao koji je obavezan, bavljenje muzikom bilo kojom, može i rock'n'roll, može i klasična, može i punk, heavy, otkud znam, reggae, ska, kombinacija svega toga. Danas je, ovo je 2015. godina, sve je dozvoljeno, što se kaže. Da li ste spremni za večeras ili postoji mala pozitivna trema kao i uvijek? Pa naravno da postoji mala pozitivna trema, kao i uvijek. Međutim, ja sam dugo na stage, tako da je to više, kako da kažem, sam sebe, uvijek postoji to nešto što vas, taj adrenalin, što vas onako, čitav dan ste nekako usporni kad dođete na koncert, kad osjetite tu atmosferu, tu muziku, te ljude, tu neku, kako se kaže, cool raju. Automatski se nekako otvore svi ti senzori, sve to nekako poput džinovskog insekta. Uvijek je dobro, pogotovo kad dođete u moje godine, onda je ovako to veliki užitak, ali
bez droga, bez tih, hvala Bog danas vidimo da ima svega, svakakve hemije, svega što ljudi seljaci pa se počnu baviti prodajom i pravljenjem raznih, tako da treba izbjegavati i jednostavno neće biti problema. Znači, samo izbjegavajte da uzimate droge, nemojte uzimati droge, recite ne drogama. Ponavljam još jednom, jedna odlična akcija. Handy Dandy Danda je to odlično osmislila i ovaj večerašnji koncert Intenzivni rok u Požarevcu. Baš mi je čast što sam ovdje sa ovako finom ekipom i u vašem lijepom gradu i ovom odličnom klubu KB i tu sam već vidio i upoznao ljude, stare moje idole iz grupe Zebra i Batu sjećam se Raša Đelmaš, ja sam tad bio dječak kad su oni drmali i po Jugoslaviji i drago mi da sam se sreo sa njima i upoznao i da će oni da mi rade zvuk, Bata i jako loša stila. Sva je vlažna po svim uglovima. Ona želi bježati, želi crnog mandinka. Za mandinku ide daleko do Ekvadora. I tamo mijenja ime u Emanuela. I tamo gori u vatri tropskog požara. Selena, Selena, vrati se Selena, zar ne čuješ grova ispod tvoga prozora u kuada mišića. Selena, Selena, vrati se Selena, zar ne čuješ grova ispod tvoga prozora u kuada mišića. Odavno raskrčena. Broj zvijeri doživio je osjetan pad. Mandingo ili je lud ili je pjan. Mandingo više nije kao nekada. Selena, Selena, vrati se Selena, Mandinga je smrtna Amerika. Smrtila Amerika, da te odvede daleko iz Kulaka Mičića. A da li nam spremate neki nov album? Spremamo novi album. Novi album je u stvari spreman. Interesantna je stvar da će pjesmu Koševo zove da je otpjevao sa nama dr. Nele Karajlić i da ćemo raditi spot, tako da
Koševo je dio Sarajeva gdje je nastao New Primitives, gdje smo mi odrasli u 2-3 zgrade. To je bila jedna ekipa intelektualaca koja je počela da se bavi umjetnošću. Napravili smo pokret New Primitives i onda smo najviše se okrenuli ka rock and roll i to je prošlo na nivou čitave Jugoslavije i tako. Znači, ta novi disk se može na YouTube očekivati za mjesec, najviše 2 mjeseca, pošto već imam još masterizaciju da završim i omot završava Malcolm u Novom Sadu, tako da za mjesec 2 bit će na YouTube. Ljudi su išli u kolonama, nikom nije smet, vjetar što je dun. Te majske nedelje je došao Osijek, al opet je Koševo bilo puno. Bio sam tad, još sam sva mali i nisam znao zašto neki plaču. Rekao sebi, provuću se džabe, sjesti negdje i navijaću. Prođo pokraj jednog redara, on samo svoju cigaru pali. Kažem, prođi sad i ne boj se ništa, danas te niko neće dirati mali. Sjedo negdje u gužvu u raju i čuh samo brujanje mase. Tada sam Osbold, Asif Berhatović, tada sam odmazim baš Asif. Nedelja, kad je otišao Asif. Nedelja, kad je otišao Asif. Nedelja, kad je otišao Asif. Visi na mome radiju, oslobođenje u mojim rukama. I dok je utakmica ova trajala, stariji ljudi su uzimali riječ. Side Asif tuko, veze Švabi Rusa i ovo sad mu je posljednji meč. Ješe rezultat, jedan kad sudija odsvira kraj. Pustiša se zastave, radio na Koševo, sad je jedna nedjelja da se nastavi maj. Kad je otišao Asif. Kad je otišao Asif. Nedelja, kad je otišao Asif. Na mome radiju, oslobođenje u mojim rukama. Okreni se Asif, posljednji put. Nedelja, kad je otišao uzdignutih pesnica i ozarena lica. Nedelja, kad je otišao kao da kaže da ne više nema aktivate. Mi smo domašni utakmica. Izlazili smo svi sa stadiona čutke, čulo se samo brujanje mase. Poneki usklik i poneka zastava, svi u napad, jedan je Asif. Kaže svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je Asif. Svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je Asif. Svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je Asif. Svi u napad, svi u napad, svi u napad, jedan je Asif. Jugoslavia, 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 Jugoslavia. Pozdrav. Pozdrav Raja. Ima može droga, ne mere. Si voz, si vi hađija.
da, nije si ga on da. Razmisli, a već je bio u komiju koju pura prnaka. Snila su i prva pisma od njega, pisao je dalje često iz Megnišana. Za moga Polanske bakice, ta prodaje porno filmove. Stari se nervirao do ludila, ali ja sam bio ulesan na njega. Jer moj buraz živi od starog pravila. Ti si Bog, ti si hađija. Moj buraz živi od starog pravila. Ti si Bog, ti si hađija. Onda mi glasa od njega, čovjek donese staro 3 maraka. Kaže, ovo šanje rana stani, koliko fata košta život vani. Neki kažu da je htio da se osamostali, neki nisu ništa rekli ili nisu znali. U kući gori svijeća pored ikone, ali ja ne vjerujem nikome. Moj buraz živi od starog pravila. Ti si Bog, ti si hađija. Moj buraz živi od starog pravila. Ti si Bog, ti si hađija. Moj buraz živi zbog starog pravila. Ti si Bog, ti si hađija. Moj buraz živi od starog pravila. Ti si Bog, ti si hađija. Naslov, Novi Beograd. Pišonja i žuga su pamtili dobro šta im je te večeri govorio lepo. More je provod, more su koke, more je izvor života. Je li tako moke? A moke je još dodao i to da se strankinje praskaju travu i da je u zaostrom kampu svaku noć trguje bavo pišonja i žuga. Mogli su ih slušati i noć cijelu pišonja i žuga. Imali su krv 17 godina vrelu pišonja i žuga.
sada pravac more, viknu šuma i sve glasa. Pišonja je vozio i pušio duvan, šuma ulicine, a pišonja plave, a posle mora kao snijeg. Samo se pravi, potopaju slave, a onda si Bogom korake na presi, svi kužu da i da se naše oprijače. Tako ću krasti, tako ću se sveta stvari, Bogom kod 23. U autobusu je svirao šta? Vidjevši grotove pri brzini od 80 na sat. Vežite se, polećemo, pišonja reče žuti. Strahovit tresak zapara zrak, čak i iskre poliše u mrak. Pričali su ujutru i kleli se u majku, da su auspuh i retrovizor naše čas. Se meka na njegovu jarku, pišonja i žuja. Dva vjerna druga, krote, opasne istine, moji se čuvaj, I dok su pišanju unosili u hitnu, on ugleda mjesec iznad sebe i reče: Bože, kako, neki mogu gore, a ja išu ga na more. Poslije toga je pao u nesvijest i više nije mogao čuti kako se još dugo na nebu smijao mjesec žuti, pišonja i žuga.